Munasqa hermanos, Jesucristo munakuyninpi napaykamuykichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallarisunchis kay programa de Escuela Sabática. Kay yachaqakuna panqapi yupayninqa kashan iskay chunka iskayniyuq kay sábado 15 chunka noviembre killamanta. Titlontaq nishan atipay tikrakuypaq. Chayta hap'aqasunchis kunan kutipi. Dios manta mañakusunchis sumaqta hap'aqanapaq. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa kutichisunchis kay introducción. Filipenses panqapi hatun yupaynintaq kashan 15 kuchu yupaynintaq iskay chunka uqniyuq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Chay pachataq pay pisi kallpa wañuq uqunchikta waq hinaman tukuchenqa paypaqman sumaq llipipiq uqun hina kananpaq. Chaytataq ruwanqa mayqin atininwanchus tukuy imata chakin uraman churanqa chaywan. Kunan kutipiqa nishawanchis pay kutirichenqa kay carácterninchikta kay uqunchikta payman hina kutirichenqa. Paymanta noqanchis hap'ikunanchis tiyan. Payman mañakunanchis tiyan. Payqa kallpata quwasunchis. Diospaq yachayninqa maypichu llank'an carácterninchis tikrakunanpaq kutirinanpaq payman hina. Chay kashan aswan necesidad noqanchispaq. Sichus noqanchis cumplikusunchis Diospaq kamachinta kawsayninchikpi kanqa Diospaq munaynin. Maypichus pay yachachiwanchis parlayninwan. Espíritu Santo carácterninchikta kutirichinan tiyan Jesucristoman hina. Diospaq yachayninqa yanapawanchis, llimpuchawanchis, kallpachawanchis. Chayqa tikrawanchis noqanchistaqa carácterninchiktaqa. Chaymanta kunanqa parlasunchis. Imaynatachus noqanchisqa carácterninchikta tikrana tiyan payman hina. Amén. Ñawpakaq tapkuytaq nishan. Ima yachaytaq runata pusan chay sumaq allinta yuyaychanapaq. Kay tapkuyta qosunchis hermano Guido. Pay kutichimunqa Mendoza llaqtamanta. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos, Diostatanchik munakuyninpi napaykamuykichis kutitawan. Kay kutipiqa kutichisunchis kay kaqta pukuyta. Imaynatachus kay Primera Juan p'anqapi niwanchis hatun yupayninpiqa kimsa huch'u yupayninpiqa phishqa. Yachankichik pay hamurqa huchata qichunawanchikpaq. Paypiqa mana hucha kanchu. Hermanos y hermanas, noqanchis yachanchis Bibliapiqa niwanchis Jesusqa Dios patapi karqa hanaq pachapiqa. Pero payqa noqanchisrayku tukuy poderista saqiparisqa haqay patapiqa. Payqa noqanchis hina ruwakurqa, hina runa hina hamurqa kay pachamanqa. Imaqtin hinata Jesusninchis hamurqari. Pay yachachiy munarqa tukuy noqanchisman mana huchawan
tiyasunmanchu, sino huchataqa saqirparisunman. Chayrayku Jesús ninchik tawa chunka diasta ayunarqa desiertopiqa. Payqa yarqaywan kasharqa, pero chaypiqa Satanás hamurqa Jesús ninchisman tentarqa, kimsa tentacionta ruwarqa. Ukpiqa Jesús ninchis yarqaywan kasharqa. Satanásqa nisqa kay rumista t'antapi conviertichiy, pero Jesús ninchisqa nisqa mana t'antallamantachu runa kawsanqa, sino Dios tatanchik palabramanta. Waq tentacionpiqa nirqa sichus qan nuqaman adorawanki, kay tukuy imata, kay tukuy ciudadesta, tukuy imata nuqa qusqayki. Jesús ninchisqa nisqa Dios tatanchikllaman adoranki, mana ni pimanpis. Chanta waq tentacionta qusqa nisqa kay patamanta wiqch'ukuy Dios tatanchik angelesninta mandanqa salvasunqa, pero Jesús ninchisqa nisqa mana Dios tatanchista tentankichishchu. Entonces ajinata Jesusqa kay pecadosta, kay huchasta vencerqa kay tentaciontaqa. Entonces ajinata nuqanchispis hermanos vencesunman kay tukuy huchataqa. Kay pachapiqa tukuy tentacionka puanchis. Satanás tukuy imamanta huchata ruwachiwasunchis, pero nuqanchis chaykunata vencena. Chayrayku Dios tatanchista niwanchik kay palabrata estudiana, ñawirina, ajina nuqanchis mana tentacionpi urmasunchu. Jesús ninchik wañuqtinqa discípuloswan velasharqa Monte de los Olivospi. Jesús ninchisqa nisqa ama puñuychischu, oraychis, pero discípulosqa tukuy puñurpakusqanku. Entonces hermanos, kay tiempopiqa nuqanchis puñurparishanchis, pero hatarikunanchis, porque sinoqa tentacionpi urmasunchis. Chayrayku Jesús ninchisqa niwanchis velad y orad sapakuti, mana tentacionpiqa ajinata urmasunchu. Así que Dios tatanchis yanapawasuanchis, queridos hermanos. Amén. Pachi, hermano Guido, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Pimantaq pusan chay yachachiy? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa Yallawa llaqtamanta. Kachun hermano Richard, imaraykuchuktan Dios palabranta qhawarikusunchik kay Mateo pankapi hatun huch'uyninpi iskay chunka uqniyuq kay hinamanta nirqa, María qhari wawata nasichikuq. Chay wawaqa sutinchanki Jesús sutiwan. Imaraykuchus payqa ayllunta salvanqa huchasninmanta nispa nirqa chay angelqa. Entonces kaypiqa nin hermanos nuqanchikqa pimanta yachaqananchik tiyan, pita riqsinanchik tiyan, kashan kay Señor Jesucristo. Payta nuqanchis sumaqta riqsinanchik tiyan, sumaqta paymanta qhawarikunanchik tiyan. Porque payqa kashan kay ñawpa tiempopi nisqa prometishqa karqa Salvadornchik hina. Y kunan Mateo tiempopiqa payqa hinataq rikhurikurqa. Chayrayku Mariata nirqa wawayki kapsunqa. Kay wawaykitaqa sutichanki Jesús nispa nirqa. Entonces Jesusqa Diospata wawan. Chayrayku payqa manchay necesario nuqanchispi vidanchispi. Pero nuqanchis paypi creespa paymanta chaqaspaqa ima niwanchik Jesus kay parroquiapi hinaqa niwanchik nin kunan Jesustaqa sapawuqta nuqanchista nisawanchis tukuy imaykita, tukuy ima ruwasqaykita, tukuy llakiyniykita nuqaman saqiway nin. Chayrayku nin payman nuqanchis tukuy ima phutinnintapas payman saqinanchik tiyan. Payqa huchanchista pay apakapun y nuqanchista nin llampusunqu kay wawanchis. Chay kusha hermanos
ama kanqa kay laqhamundopi pantaychu chaqanta purikuy nishawanchik imaraykuchus nuqaqa hatun qullqiwan yawarniywan nuqaqa rantiykichis tukuy kay hucha mundumantaqa nuqa rantikuyki niwanchik yawarniywan ichantapis niwanchik pay Señor Jesucristoqa nuqa yawarniywan rantikuyki hinaqa nuqa kanqa nuqaqpata waway kanki nuqa qanpata dueñuyki kani nispa nillawanchiktaji chayrayku nuqanchikqa chayta entendinanchik tiyan porque payqa Señor Jesucristo nuqanchikpaq manchay necesario entendina paymanta imaytachus ruwan nuqanchikpaq imataraq ruway munashan sapa huknu wawasninpi kay tiempopiqa porque Tayta Diosqa pay niwanchik qan nuqaqpata kanki nuqaqpata waway kanki niwanchik Tayta Diosqa chayqa nuqanchikpaq kusi kanan tiyan nuqanchikqa kusisqa kay ñanpi chaqanta Tayta Dios munakuyninpaq hina kawsakunanchik tiyan hermanosnin chayrayku nishawan payqa chay Señor Jesucristo sutinpi llampi nuqanchikqa kriyinanchik tiyan y paymanta mana t'akakunanchikchu tiyan ni may ladoman ni pañaman ni lloqayman astawan paypa hina kawsakunanchik tiyan. Tayta Dios bendicichun palabranta. Amén, hermanos. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Ima tikrakuytaq ukhunchikpi wiñanantiyan chantari? Kay tapukuyta qusunchis hermano Narciso. Pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanosniy hatun napaykuy tukuy qankunapaq kachu. Kunan kutichisunchik kay kinsa kaq tapukuyta y kay anqapi nishawanchik kay kinsa kaq tapukuyta kutichinapaq ñawirikusunchik kay ñawpaq kaq Juan anqapi hatun yupayninqa kashan kinsa huch'uy yupaynintaq kashan chunka tawayuq. Ahinamanta nin nuqanchik yachanchik imaraykuchus pasanchik wañuymanta kawsayman. Chayrayku munakunchik tukuy wawqisninchikta u tukuy hermanosninchikta. Pichus mana munakun hermanunta chayqa wañuypi kashan. Ahinamanta kay Juan parlasharqa chay tukuy hermanosman y kay tapukuypitaq nishawanchik ima tirakuykunataq nuqanchik ukhupi kanan tiyan. Tapukuyqa claro, kutichiytaq clarullataq imaraykuchus kaypiqa nishawanchik nuqanchik ñawpataqa wañuypi karqanchik. Jesucristo kawsayman waqyakapuanchik chayrayku nuqanchik ukhupi kay kawsay kanan tiyan. Chayrayku nuqanchik ukhupi kanan tiyan munanakuy. Y kay munanakuytaq maypitaq lluqsinan tiyan u maymantataq lluqsinan tiyan. Sunqunchik ukhumanta. Y sapa cristianopi kay munakuyqa kanan tiyan. Pero imaraykutaq kay munakuyqa mana kanchu chiqninakuy tukuy mana allin qhawakuy chay tukuy imalla tiyan. Imaraykuchus manaraq Tata Dios manaraq Tata Dios ta sunqunchik ukhupi llank'ananta saqishanchikchu. Chayrayku si nuqanchik mana munakunchikchu wawqi hermano mana allintachu nuqaman kayiwan chayqa imananaytaq tiyan. Llakikunay tiyan y Tata Diosmanta mañakunay tiyan pay chay munakuyta sunquy ukhuman churanawanpaq. Y kayta chaymantataq si chay kanqa nuqanchik ukhupi chayqa manchay kusikuy. Imaraykuchus munakuypi kawsakusunchik cristianos hina. Y chayqa Tata Diospaq kusikuy. Y tukuy nuqanchikpaq chay kusikuy kanan tiyan imaraykuchus si kan munakuy chayqa astawan
llank'ana fácil tata Diospaj imaraykuchus manaña chaychej ninakuy kanchu. Pachi hermano Narciso, allen kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Tawa kaq tapukuyta nishan. Imaynata ruwakun kay tikrakuyqa? Kay tapukuyta kutichimunqa Pastor Corsino, Santa Cruz llaqtamanta. Hola monasqa hermanos, imaynataq kakushankichis Tata Diospaq sutinpi saludaykamunkichis kay Santa Cruz lugar llaqtamanta pacha. Tukuy maykunachus qankuna quechuata parlankichis, hermanos, hermanas, o hatun bendición qankunapaq kachun kay Diospaq estudium que apasunchis o apashanchis kay tawakaq tapukuyman hina. Chaypi Diospaq palabra nin ahinata tapukuyqa. ¿Cómo se produce esta transformación? Imaynatataq kunan ruakun kay cambios runapi. Imaynatataq ruakunman, imaynatataq cambiasunman, transformación neytamana cambiay. ¿Ya? Entonces, Diospaq palabra man hinaga nin kay pega, kay Corintiospe apóstol Pablo ganen, aunque kay cuerpo aycha cuerpoiga viejo ya nin, pero son goiga transforma con antian nin kay vida espiritual ga cambia con antian nin. Entonces alimanta transforma con antian chay alimpa mana alimpa nin chantapes imaynatataj kunan imaynatataj cambiason kay Dios pa palabranqa manhinaga nin solamente estando juntos con Dios diariamente. Entonces, atisonman cambiaita monasqa hermanos, estando juntos con Dios. O sea, zapadía tata Dios wampuri, zapadía paimanta parlay, zapadía palabranta estudiaspa, zapadía paita seguispa, atisonman cambiaita. Tata Dios atinman chay cambio ruaita sapa noganchis. Entonces nin Tata Dios ninchisqa noganchistaqa invitawanchis sapa ninchista paita rexinapaq aswan qayllamanta. Entonces noganchis astawan tiempo pasanchis paywan aswan paymanta yachakusunchis y aswan felicidad kanqa nin astawan cambiasunchis allimpaq. ¿Ya? Charek nin kaypega imaynachus hanaq pachapega tukuy felicidad. Entonces kaypipis kallanqataq chay felicidad qallarin kaypi. Nin hinata nin cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. O sea, astawan noqanchis Tata Dios resenchis aswan gozo, aswan kusikuy kanqa sonqochninchispi. Entonces, tapukoyqa nin imaynatataq cambiasunmari, imaynatataq transforma kunman runarinin Tata Dioswan ukchasqa, Tata Dioswan puri, palabranmanta depende. Entonces, si noqanchis Tata Diospaq nisqanta, o sea, wahyawanchis, invitawanchis chay uyarisun, payta kasusun, payman ukchakusun, paypaq yanninta purisun, entonces automáticamente runaga cambianga allimpaq. Entonces manaña orgullosuñachu kanga, manaña orgullosuñachu kasunchis, sino humildes, sumisos, como Isaías hina y matatas ruasaq Señor mayqintaq deberne noqaypata. Entonces manaña caprichosuschu kasunchis, sino hasta wampes humildes kasukusunchis tukuy imape Tata Diospaq nisqanta ruaspa yanninta purispa, palabranta halchaspa. Entonces, ajina kanga otras transformación, o cambio, noganchispe, musuh songoyo, musuh pensamientoyo, musuh causainio. Entonces, chay transforma con Dios pa palabran, Espíritu Santo, songonchispe tiaspa, Tata Dios ninch obrata roan. Entonces, chay alguien causain noganchispaq tukuy maygunachus Diospaq palabranta uyarij kunapa. Monasqa hermano y hermana, qampis caso de Diospaq palabranta, ahinamanta wiñay kawsaypi kawsakunanchispaq p'unchay. Tata Dios
honrampaq, gloriampaq kachun kay estudiunchis sapa uqankunapaq. Amén. Pachi Pastor Corsino, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Pesqa kaq tapukuytaq nishan. Ima yachaytataq haywan runaman seguro kananpaq? Kunanqa kutichisunchis kay pesqa kaq tapukuyta. Ñawpa kaq Juan P'anqapi. Hatun yupayninqa kashan kinsa. Huch'uy yupaynintaq chunka hesq'onniyuq. Diospak palabranqa nishan hinata. Chay hinamanta Dios pata kasqanchikta yachanchik. Ahinamantataq Diospak ñawpaqinpi mana imata manchachikuspa sayasunchik. Chayta nishawanchis. Tapukuytaq nishan ima yachaytataq haywan runaman seguro kananpaq. Chay yachayqa kashan sichus nuqanchis kashanchis chay chiqan kaypi, chay chiqan yachaypi, chiqan parlaypi, chiqan puriypi. Chaymantaqa nuqanchisqa mana manchikusunchu sayaytaqa Diospaq ñawpaqinpi. Pay chay seguridadta quwasunchis nuqanchisman. Chay mana sumaq ruway, mana sumaq parlay, chay carácterninchis mana sumaqchu kashan Jesucristolla chayta allin yachan. Pay chay yachayninwan llimpuchawanchis tukuy nuqanchista. Chayraykutaq nuqanchisqa parlananchis tiyan paymanta astawan riqsinanchis tiyan paytaqa. Yuyayninchikpi, ruwananchikpi payllapuni kanan tiyan. Paywan nuqanchisqa sumaqta ruwasun. Paymanta hap'iqana tiyan. Imaynachus kashan chay plan de redención. Imaymanchus Jesucristo hamun kay pachaman tukuy runasta pusananpaq haqay hanaq pachaman. Payta riqsinanchis tiyan. Paypi kashan chay seguridadqa, chay yachayqa, sumaq yachayqa, chiqan yachayqa. Amén. Suqta kaq tapukuytaq nishan. Imaynapitaq yachasunman si Tata Dios kashasqanta runapi? Kunanqa uqtawan kutichisunchis kay suqta kaq tapukuyta. Ñawpa kaq Juan P'anqapi. Hatun yupayninqa kashan kinsa. Huch'uy yupaynintaq iskay chunka tawayuq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Pikunachus Diospaq kamachisqanta kasuqkunaqa Dioswan k'acha kawsakuypi kashanku. Diospis paykunawan kawsakushallantaq. Nuqanchespi Dios nuqanchikwan kawsakushasqanta yachallanchiqtaq. Imaraykuchus qowasqanchik Santo Espíritu nuqanchespi tiyakun. Chayrayku. Tapukuytaq nishan imaynapitaq yachasunman si Tata Dios kashasqanta runapi? Sichus nuqanchis hallch'asunchis, chantapis kasukusunchis Diospaq kamachintaqa nuqanchis paypi kashanchis. Chantapis paypis nuqanchispi kashan. Espíritu Santo yachachiwanchis chaytaqa. Pay yachachishawanchis chaytaqa. Maypichus Jesucristo tatanchis kashan nuqanchispi. Nuqanchisqa yuyaychana tiyan Señorninchista. Respetana tiyan. Pay ruwarqa kay pachataqa. Paylla atiyniyuq nuqanchistaq uyarina tiyan Diospaq kamachintaqa. Pay nishawanchis qan manchikunayki tiyan, respetanayki tiyan, chantapis hallch'anayki tiyan, kasukunayki tiyan Diospaq kamachinta. Kay kashan nuqanchispaq deber ruwananchispaq. Sichus nuqanchis mana uyarisunchu nitaq hallch'asunchu Diospaq kamachintaqa, imaynata paypis uyarinqa sichus nuqanchis yupaychashanchis, sichus nuqanchis orashanchis, paypis mana uyarinqachu chay orasyontaqa. Aswanpis millay hina qhawarinqa. Sichus nuqanchis uyarisqa kayta yachananchis tiyan paywan puriyta uyarikuspa imatachus pay nishawanchis, imatachus
kamachishawanchis ruwana tiyan chaykunastaqa chiqanmanta purina tiyan paywan. Amén. Qanchiskaq tapukuytaq nishan. Ima mana tukukuy regalosta hap'inchej? Kunanqa kutichisunchis kay qanchiskaq tapukuyta. Romanos p'anqapi hatun yupayninpi kashan phesqa, huch'uy yupayninpitaq phesqallataq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Diospi suyakuspataq mana q'otiyasqachu kasunchis. Imaraykuchus Dios Santo Espiritu neqta munakuyninta sonqonchejman hunt'achin. Pitachus pay qowarqanchej chay neqta. Tapukuytaq nishan. Ima mana tukukuq regalosta hap'inchej? Diospaq palabranqa nishawanchis. Diospaq munakuyninqa t'akakamun nishan sonqoninchejman. Maypichus Espiritu Santo kachamusqa karqa noqanchesman. Pay reqsichiwanchis tukuy chaykunasta. Diospaq regalonqa mana tukukuq, munayninqa mana tukukuq. Sapa p'unchay bendicionta t'akamun. Sapa p'unchay noqanchista hark'awanchis, hallch'awanchis, tukuy imata qosawanchis. Chayraykutaq regalonqa mana tukukuq noqanchispaq. Espiritu Santo reqsichiwanchis chaykunastaqa. Espiritu Santuta kachamusqa yanapananpaq maypichus noqanchis ñak'ariypi kashanchis. Chaymanta lluqsinapaq, kallpachakunapaq, chay maypichus creykushanchis. Payqa apamushan seguridadta, allinta tiyakunanchejpaq, kawsakunanchejpaq, chantapis k'anchananpaq, yuyayninchejpi llimpuchinanpaq sonqoninchejta, tikrawashanchis carácterninchejta. Jesucristoman hina chay regaloqa may hatun noqanchispaq kashan. Sichus paywan purisunchis chaykunasqa t'akakamunqa noqanchisman. Qayllakuna kachun payman. Ama qhipakunachu astawanpis aswan payman ripuna tiyan. Creykuspa, kallpachakuspa, mañakuspa Espiritu Santuykita kachamuy tatay. Noqapi llank'ananpaq. Qanman hina kutirichinawanpaq. Chayta mañana tiyan. Bendición kachun tukuy kankunaspaq. Amén. Hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakuna panqata. Payqa nishawanchis. Nuqaq kusiyqa kashan kankunaspi. Chay kusiywanqa hunt'a kankichis. Hallch'aychis Diospaq kamachinta nishankaypiqa. Chantaqa kawsankichej nishawanchis. Chayta qhawarina tiyan noqanchisqa. Uyarikuna tiyan Diospaq palabrantaqa. Chay kashan consejo noqanchispaq. Sumaqta kawsakunanchejpaq. Kay pachapi chantaqa ripusunchis paywan haqay hanaq pachaman. Wiñaywan. Amén. Munasqa tatay qankashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita yanapay tatay, kallpachay, Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sonqoykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.